Random football team of the day. Ndërkohë topin në krahun e djathtë Gerald Smajli. Smajli vjen arkimi i tij, rasti këtu Serebe! Çfarë super goli! Dhe festa e super po ashtu goli 8 sezon. Në krosime në ndërhyrja e Adilit. E më pas vjen ky goli, të ndëruar shikues. 1-1 rezultati. Të shohim edhe një herë. Гол спект. Това е неговия четвърти матч. Разбира се, има малко по-малко от едно полувреме, за да стигне до нея. Тук обаче нещата стават много неприятни, защото Балканин вкарва втори гол. Този път Зюба бе забравен на далечната града и резултата вече става 2-0 за Балканин срещу Лудогорец.